براتو عزيزة هر يك نبية يك معجزي بتا، هر يك رسولية يك معجزي بتا. الله رب العزة پیغمبر راداتگا مردمان واسطة آیا کنچی چیزی داد که عام مردم یہ چیزیں کت نکن. وانا یک کتابی هم داد که یہ کتاب یک راهی بی زندگی گزارین واسطة ایه و ایه امت واسطة. هنچو کہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطة اللہ رب العزة قرآن الكريم نازل کتا. وقرآن همي معجزين براتو عزيزة كقيامة روچة تكاستين. اگر قرآن چس کنک بھی گوڑا یہ بزن قیامت آئے کا نشانی ہے. دلان چے و کتاباں چے قرآن چس کنک بھی یہ قیامت نشانی ہے. یہ گوڑا قرآن چیز براتو عزيزة. قرآن بارا اللہ رب العزت مارا چیز اکارن تا میں واجب چیئے قرآن درمیانا مارا چی کنگیئے. اللہ رب العزت فرمائتا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. شو مواسطہ ما یک کتاب دیم داتا ایک کتاب تو کا شمیں عزت استیں فیہ ذکرکم شمیں عزت استیں افلا تعقلون گوڑا شما ہوش نکنے. الله رب العزة فرمايته وإنه لذكر لك ولقومك. إيه محمد صلى الله عليه وسلم إيه كتاب إيه قرآن يك عزتي تي وتي قوم واسطة وسوف تسألون. قولا شو مارا جوس كنك بيتين چي مارا جوس كنك بيتين ما قرآن وانتا ما قرآن سرپت بيتين ما قرآن سر عمل كتا. ये कुरान माशें कुता हमें चीज़न बारे मारा जो उसका नबी